Birinci mesleğe bir kol çabuk oğla. Oşanı okuyucular uğup, oşanı sprinterdi utkanlar hazır kollanıdat. Canlavatıp takşaytele ha mıslı. Hazır oşan Canlavattagı okuyucular Şamdan Murcaga bitta dua berip oğla de odat. Hana omin, oşan okuyucular sorunzat. İlayim Şamdan Murcanın yolları açık olsun, yıldızı nur tөгülsün, daima elдің kulunu olsun, hiç kaçan kırsık tartmasın. Daima işleri aldıda olup, bizden yıldızımız olup, bundan daha çok dostluklarda işte versin. Hala, omin Allah'a yapar. Emi tuğanlar, emi koldan kep kılsa, keliniz beraka, ben elge tanıştırıp koyun sizді. Bana özü kiçinekeyle jigit körü otaslarına bir kolçak koyunuzlar. Былтыркы жылыдагы призовой фондуну жакшы кылып коюп бергенсиз. Сиз ар ким менен келип эле пулду чачыш оңой эмес. Сиз эми оңой тапкан жоксуз, бирок туура жолго тапканыңызга эл курсан болуп атат. Эми Шамдан мырза, эми ушул жерде турабыз, ар кимди шайлайбыз. Бир депутаттыкка койсоңуз биз шайлайбыз деген ниетсиз. Ошондойбу? Койсуна бир колчак болочу. Ана, ноокат эли бош. Анан жаңкы окуучуларыңыз атайын дуа жөнөтүп берет. Ошо уккан балдар агайга дуа бергиле дептир, а? Мен дагы бир жолу Илайым иштер алдыга жүрүшсүн, ушундай чачын жигит боло берсин, буягдан чыгарганы боягынан 5 эсе бизнестен келе берсин. Амин Аллах бар. Алыш күрөшүнүн олимпиадасында дагы өзүңүз башына туруң. Рахмат. Алыш күрөшкө келгенден бери алыш күрөш дүйнөгө жетти. Эми оны сама собой аперем деп атат. Анан дагы белдүү жигиттер менен бу Ноокаттын стадиону да, оны өзү билет да, туурабы? Эми урматтуу туугандар, канчалаган адамдар келди. Мана ушул стадион Орто Азия бардыгы тааныйт. Ушундай стадионубуз барга сыймыктанабыз. Эми Кудай кааласа оңдолуп калат. Эми күрөшүбүздү баштайлык. Международный судьялар бүгүн судьялык кылат. Gelse ki çizmeye çalmaydı. Taşmatov, Canış Ağay, gelin. Tak. Al burası. Utulganı çıkarasınlar, utkanları tize veresiniz. Sizler yerden veresiniz. Bana koyup geliyor, utulganları bir koyuyor. Tak. Судьялар, buna kıska seminarda gördüğümüzler, судьялар ак жана таразы бассын десе bir kol çabuk koyunuzlar, şular taza kılıp versin. Ana, rahmat. Demese, buna o yerde el aralık, mecnaralı судья Jumanazarov Koşan Ağay. İkincisi, el aralıklarınızda kağız Takiyev Kudayarkan. Kurçayıp Polat, kolumuzu götürüp aldık. Seyitbekov Tavşalı, Jalalabad, kol götürüp koyuyoruz. Tak. Berdikolov, Nurgazı, Mokat. Tak. Turduyev, Hüsen, Kadamcay. Taşmatov, hatta. Taşmatov, Canış, kavun, bana katırsan. İsa. Sultanov, İslamiyet'in el aralıklarındağı Kabul, Abdülhakimullah Kabul, el aralıklarındağı kalışlar. Demi sözge versin, buralarda algıladığı sinemeye almaşıp demekle veresiniz, ha? Al özümü, ha? Ar biring özünüz haberleyindim, nereden özünler tartı olasınlar. Ben mi? Soğuk kulak. Zaramov Alımbek, Batken, Çukovken. Zaramov Alımbek. Oldu ağay. Batken var mı? Çok. İyisi. Akbalayev Zafer, Tolmoy. Tursunbayev Atabek, Karasu. Utkanını alıp gelirsin. Şermatov Maksat, Nokat.
Çıkar nasıl? Utkanlar ayağa tüzülür. Borkoşov Muslim Aravan. Var mı? Tezek çıkılar. Acıkolov Ravşan Karasu. Çıkıp geliyor. Kapıya gider. Zulfukarov Umar Nokat. Ağaylar gelin. Bak. Kabul babam karıştırır. Akılbek oğlu Baydemir. Calalabad. Var mı? Dünya şampiyonu Oros falan geliyor. Uçiyev Nurbek Nokat. Azizxon degan bor ekan. Kelmadi onda. Cülüs oğlu Nurdevlet Nokat. Var mı? Çıkıp gelin.